Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sangpuya National Highway number 54 atangkhang mek lir thei khal tu ten COVID-19 an velo endik mek ani awangin phong khothlir le setron RTP farming car chu containment area zanin daruk atang khan puan ani lir hing khangun na mun khochak lam le lungkhik dan te cheng turin lei hnui chungril omdan data chu US Geological Survey a thon ani Voin Khan Ramchunga COVID-19 ve en kol dam zat chon no som pathum pelta Tugin Khan Gujarata COVID-19 ve en kol dam doina kang mai choka shivei en kol lai mi pariat an kang lum National Highway number 54 atang khang mek lir thei khal tu ten COVID-19 an velo endik mek ani awangin Kolasip district chu mong khothlir le setron RTP farming car chu containment area zanin daruk atang khan puan ani he thu pe ki ven khan Kolasip DC pu esal thang le na chon ti chuakin tu na hengor takin lir thei khal tu te chu COVID-19 velo endik na rapid antigen test ti sakania heng mi the sample is at MC laboratory endik le tur ani National Highway 54 kongpui siam that mek ani a hemi awang hian hun bi nein kongpui khar sin ani a thingdol le bolpui in kara bongra phur lir thei tang khang thanem tak anding thin ani state pona tangalo lu lir thei khaltu ta hrisal na endik tur hian screening point te da bel ni in lir thei khaltu tang khang ommek te hi arang thiang bera rapid antigen test manga endik turin thu pek chu ngal ani bok containment zone in ahuam china hian dor hon khapani a me pui wan tlang pon chu khapni in lir thei khaltu rapid antigen test manga endik tu te po anma ani lir thei chunga chau om tura ngin na thia tir ani bok containment zone puan in ahuam chunga hian nichin daruk atang khan lir thei engchima tlan phalani to lova thule om ma chu khari ani ang Mizoram COVID-19 ve mu so to za thi zanga an chuang to aton tin hmana mi zanga somthum pasirin an ve ti fin fia to ni in an zinga zani somret pariat chu dam fela puan ani a Veimek zani somli pakwa an omani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive thar somthum pakhat mu belani a lunglai civil hospital thunat laboratory a positive pakhat mu ani boka rapid antigen test manga sample somli palilak zinga COVID-19 positive pakhat a ombok ZMC laboratory COVID-19 positive thar mu bel te zinga Aizol district mi somni pakwan oma Kolasip le Saitol district atangin pakhat veve an om ani Aizol district a positive mu chu zinga BSF pakwole Assam Rifles sompret antela indera mun sang atanga lo ki ni in quarantine facility omlai vek an ni a BSF ho hi quarantine facility anomlaya positive te nena an chen ho atanga in kai chhong an ni positive zinga hian ZMC damlo en kol lai nurse pakhat tel bok heti la hian voin khan longtlai le Thenjol covid care center en kol COVID-19 veidam chok mi pahni te dam taka chotir an ni ve thung ani Prism Party chon VC le local council in thanla om tura Tripura cheng bru te vote thak tir le candidate ni thaya siam chu sula turin state election commission an ngen Prism Party chon voin khan state election commissioner chule kha thonin village council le local council in thanpui chunga in kai shoina kalpui dan tur state election commission in tunkar thole ni ati chua bru refugee voter te electoral roll tel ani thule anin candidate emo vote an thak du emo ani chuan an hming chona anti thei thu chuang an tia bru te chu refugee ani lo thule kumin january somporoka union home minister Amit Shah ma Tripura chief minister Mizoram chief minister le bru ral khan ayo ten indrem na thu top an siam Prism Party chuan atar langa he indrem na hian Mizoram kir du lo te chu Tripura anin beng belanga ni sompanga chungin permanent resident ni tura tifel tur le tranpuina po central atang engkim andon tur thumi pui ma pon zarani antia he te thilom dan ani awangin VC le LC in thanlo om tura Tripura in beng bel bru te vote khak tir tum ani thule candidate hial ni thei tura state danga cheng Mizoram khole tuipa ngai ni lo te khole tui chanfo hluber pek state election commission in atum chu andu lo ti Prism Party chu nan soya he mai ba ka hin COVID-19 tripui leng me ka Mizoram ain Tripura shikai an tamzo ka tripui randu thena turem chang hon chu tha an ti lo thu sein Prism Party chuan Tripura cheng bru te VC le LC thanna vote khak tir le candidate ni thei tur ro man an siam to chu su le turin state election commissioner chu an ngen ani state election commission in VC le LC in than vote kha khuna tan tun thani somni pasir arwa thu apuan hnu alunga district chunga in thlang turin in boss na kalpui chhome ka ni a nimin khanung le DC chon in thana fel le thra om theinan MCS officer te chu mo phuna sang pe a tun tuma hian tun ma zonga lungle district a betri na thial khwale chevel chu district thar ani to angin tel ani to don nova amma VC za somli pathum om thin kha VC za som pathum om don ta a VC member
thei zat po zeli somkwa pakhatani to ang lunglei district and vc role zong zong chu singri sang ruk somni pakhatani a mi pa singli sang ni zaseri somli pangale mechia singli sang thum zani somseri paruk anni in khan kai hnu hian karkal ta khan aro te polling training board se lo ni to a voin khan an bial thawa kal chokin ka le lama polling official dangte tan training board se le tum ani sarkar lai puin lo nei to te sumlak lo ti punga lo nei chu eizon na nemhnan pui tham ani theina na ro man asiam pradhan mantri kisan saman nidhi pm kisan hnuaya mizoram sarkar ton chaktakin ma la mek pm kisan hnuaya ham thana dong tura mizoram chunga lo nei tu in ziak lot noi khat singli sang ruk le zakwa somseri pasiri zinga noi khat sing hi sang ko chong chuan pm kisan hnuaya ham thatna an dong to a pm kisan hnuaya hian tu thlengin lo nei tu te hna cheng viable somruk pakua le noi somli paruk pek chu ani to ti state hune tu te chuan an soi Agriculture Department Director Purom Hing Thanga Kolni chuan sarkar la pirom han rang rang Rashtriya Krishi Vikas Yojana National Food Security Mission PMKSY Soil Health Card le adang te mangin state chunga lo nei tu te chuan ham thana tam tak dongin state chunga lo nei lama malak na po hei hian a choi sang heti AIR news a hrila hi baka hian COVID-19 hrileng mek kara lo nei tu te har sanat to tizi om turin Agriculture Department chuan lo nei tu ten an biak poreng thei tur Farmers Helpline Siamin khai chi te pot honin a sema hetiang rom man rang rang te hi ani dan turang taka man tangkai ani chuan kumrei lo te ya lo nei tu te sum le paila lu chu aleta apun thei be se ni thu a soibok khochak lam tui pui ral lir nging kheng mun na mun to a kal Mizoram geologist ten leilung chung ril omdan data chu champhai tanga ke tum thlengin an la a US Geological Survey an thona heta tang hian leilung khik dan nei in the dante asia thei don ani anti Vain Khan School Education Minister Pul Sandamaral te hovin lirnging chanchin zir mithiam te in komin het an talan danin geologist te chuan leikhichat lian tham thleng mai thei anga mithen khatten an hlau thon chu thil thleng mai thei ne an thelo thon soya chuti rol Mizoram hi lirnging na tak thlen theina hmun ani wangin khochak lirnging atang hian in ma khwa ngai anti thuan soibok ani he meeting kai shoi tu School Education Minister chuan tuipui ral torna chu Mizoram mi puite le sarkar in torpuya an lam an hoirang ti asoya leilung lam zir chiang tu mithiam te an pen chok thin chu tuipui rala chengten an thamon pui hle ani ati puram than moi is tuipui bial tu MLA point he hunain thu soin lir hing in tuipui ral asoi non sek mai chuan mi puite ti boina sa a mithiam te hmuna rang taka an thleng chho thei ngal ero a thamon thak ti asoya mi puite mamo an soya piang sarkarin angai tu ngal zela minister pali le MLA pani ten an tlo boka mi puite mamo chrang rang anti sakhal zela bial chung mang anna a chok na sa alomam leni ati meeting han lir hi na hmun tlo tu dangzo fa consultancy services te point tuipui ral chung chu in sakdan him ko mu ran tha anti thu an soibok ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Longklai District Mapping of Population Size Estimation MPSC hnoya din Community Advisory Board chu Vain Khan avoi khanata an thu khoma malak dan tur le an kalphung turte an shilfia CMO Conference Hall at Chutkhom hi District AIDS Control Officer Dr. S. Thaiji chuna kai shoya lunglei M6 Netsu Project Officer Pualo Chanpuyan MPSC thil tumle malak na turte soifi im he project ina tum chu HIV AIDS chungchanga high risk group meite inzuarte mi pale mi pain kopte Longklai District chunga mi zon chua enkol na mumal takpek ani theina turam malak na turani atia he project hi thathum chung kalpui photani anga hen hathok tura thancho de chu luktaka training nei puin ni nuwa chau district chunga khothan bi ka an fe chok don ani Vain Khan ram chunga COVID-19 ve en kol dam za chu noi som pathuma pelta a vain mi noi som pathum sing ni sangre le zathum somthum paruk en kol dam anom to a darkar somni plilem ta chung khan singli sangruk le za somni pakhat en kol dam ani a heti hen shipui ve en kol dam to za thi za somruk pasari point paruk pakhat atling to a thi pui za thi za pani point bel pasari atathato ani Union Health Ministry chuan darkar somni pliliam ta chungin Shivei thar singa sangruk le zathni somret pani mu chu ani thu soya ram chunga Shivei to zong zong hin noi som pakua singruk sangli le zanga somthum paruk anam to a tuna Shivei en kol mek hin noi nga singkwa sanga le zanga pakhatan oma mi zakwa poli in thi pui le in avain singli le zaruk somkwa pakoin thi pui to ani Tukin Khan Gujarat COVID-19 veit en kol dam dor ina kang mai chuka Shivei en kol lai mi pariat an kang hlum Police te soidanin Tukin Khovartir Khan Ahmedabad Navranpura venga Shreya Hospital kang me chuka mithizinga hian meichhe pathum antela ICU watanga kang me hi intran nya hriat ani kang me chhnu loka hian kang thaltu te hmuna thleng ve ngalin Shivei en kol lai damlo enga mazat chan chu ani a
Ahmedabad police le chuan kang mai kai hnuai hian Stray Hospital director hi an man to ani Gujarat sarkar chuan sin thleng chu chui chian ani tur thu puangin IAS officer senior pani chu hemi chui tur hen ruat ani atia Chief Minister Vijay Rupani chuan sin thleng chu poi ti thule damlote alena thu soya President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi te chuan sin thlenga wanga thi te an torpui thule damlote an tam thoi thin turin du sakna han hlan ani Manoj Sinha cha Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Tharatan President Ramnath Kovind na ruat Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Nilai Girish Chandra Murmu an bana thelu apom hnuwa President hian thakna tu hi arwat ngala Pumurmu hi nikomok tawar tha khan Jammu and Kashmir Lieutenant Governor atan hian ruat ani tun hnai khan President hian an bana lekha thelut ani chanchin thar ser ti topna na tlang pui National Highway number 54 atang khang mek lir thei khaltu ten COVID-19 en velo endik mek ani wangin mongkho thlir le setron RTP farming car chu containment area zanin daruk atang khan puan ani lem hing khangun na hmun kho chaklam leilung khik dan te hrichiang turin leilung chungril omdan data chu US Geological Survey at thon ani wen khan ram chunga COVID-19 ve en kol damza chuan noi som pathuma pelta tukin khan Gujarat COVID-19 ve en kol na dam doina kang mei chuaka Shivei en kol lai mi pariat an kang tlum chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani